radio that makes you happy. Inkezo. uSolomon uwelile mchunu kubantu abalokhu belandelele njalo udaba oluthinta lapha imoto kaKhuzana ukuthi ke akuyona yokuqala ufika kulonyaka okanye kuleli viki eNingizimu Afrika. Bafethu ake ngithathe lithuba ngenibingelele ngipinde futhi nginamukela kule channel ehamba phambili. Mina ke nginikhomboza ukuthi lami igama ngumfeze uNtuthu ngakhumalo kanti futhi ngilasibone amagumede. Mhlawumbe uma uthi usemusha la ekhaya ngicela enze sure uya subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Kulandela lapha ke ipost eke yafakwa omunye wabantu lapha kwi-group kaMaskandi abathandi bakaMaskandi lovers the legacy lapha ekade ibhala ukuthi aphuma ngezisina manga kuchatho lena ngithengwe eAlberton seyise ke ine registration kodwa ke omunye ubhodi le moto ifike ke lana eMzansi last week bekade ke ibhale kanjalo le post ebhalwe lo mnumzane kubathandi bakaMaskandi kubelile achitha ngasikhathi esingakanani bese ithatha le post wayenza lento ekuthiwa lapha i-screenshot waseyibuyisa kabusha ekhasini lakhe WELILE MCHUNU wangempela lapha ubhala ukuthi ke nihamb niqalaza izimoto emgwaqeni cha zibuhlungu iinhliziyo zeni wasefaka ama-emoji lapha ahlekayo lapha ke nekhombisa ukuthi ubehleka ukuthi abantu zibuhlungu iinhliziyo zabo ukuthi uKhuzani uthenga imoto eseqophelele liphezulu kodwa ke abantu abaningi abafuni ukuvuma balokhu ke belwa nokubhala uKhuzani le moto iphume kuleli viki esiphuma kulo. Mina ke angazi kuthini wakho ukubhala ngalolu daba kodwa ke ake sihlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho uvu ngalolu daba. Ngoba lokho ke akuphinde futhi ungilandele kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Mina ke ngilasibona amagumede sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye indaba kwakho ke ukusubscribe nibe nosuku lobunandi ngithanda kakhulu.